جبرما دنگه جواکی افدم و حمود ما خوش بینن هجا پشتی نبرک درش از لپش بری و ما اما ایرو پشتی به نبرا درش ایرو لسر دوزا کوبانه با آخوان بپرسن دوزا کوبانه به سلام بردوام کرد هری داوید شازده گلانه دا به انجام بو بریار قرارن کل سر دوزا کوبانه هاتن اشکره کرن اما ایرو لکوچو و جادین باجار آمده شخرکی آمده بپرسن که درباره دوزا کوبانه دا فکر وان چیه؟ دوزا کوبانه سه سالات دوام کرد سرحتی دمیرتاش فیگن yüksek dağcıdinav da hatın cezakirin siyasetmedarı kur carek adne hatın cezakirin ve cezakirina siyasetmedarı kur çava dibinin. Hem cezayı van kabul nakik. Cezanın ne ki? Ama zulme yani. Yani tiştik marif hakkı mer ceza bu kadar, tiştik hakkına ki mer ceza çava bu kadar yani. Ve cezan ne yani? Zulme yani. Başka tişkin. Dedi doza kobanê de hatin suçlarkirin gotin van insana bikuştina insana da hatin suçlarkirin lêj van hemû hatin beraat kirin tenêj ber axaftnê wan gelo ji ber axaftnê ev ceza tê birîn. Mümkün ne ya? Çima peki bu pazda Temmuz'e cezalı insana nadı birine. Hani ki insana tahriki 408 hab insanı katil kirin. Yani ne olsa ya? Mesela adin şükür. Lor 5 hab kobani olayı da لذر ايلامك شيء بو انسان قتل بون تف كرد بون تف HDP'li بون تف كرد بون يعني ورانا كان حب انسان ayrı غيرياتن او كرنا قتل كرنا ama اوزي دولت suçlara yani. Gelo ve Türkiye tkarıveş bin ve hukuki adalet ederi. Valla mümkün ne yani. Adalet haben kare yani derken. Bu adalet haben. Ama adalet ne yani. Gori nerinatta çima cezalı siyasetmedarı Kurd hat birin gelo. بلا حلقه خو صابون مش كن زمان خو خبر دادن بزمان خو شاد بن بزمان دایکا خو خبر دادن او جنا غوازن ام كردي بخافن وقال لي ماجي قايل بكردي بخافن جبر ويا يعني زور لدك يعني تشكي نقوش يعني قالوا الجوري نرناتا توك جوانا كي كرد عمده تفي جزاي حقوقي دبيني لا قد تشكور يعني نقوش يعني ظلم يعني ظلم ظالمه يعني تشكي نخوش يعني زور ليدك يا يعني وك از بم از كانم زاروك كي از تميل دخم من در انا در كدري اي مساله وجو ساي تم جامر محكمه يتي دبي بردن او نايل برده وزاد خوش يعني تشك يعني قربان دعواسنا يعني تشك سودان اورتي توني تشكي سوجي اورتي توني يعني كرد 100 سالن يعني الشيخ سيد حتى ايرو ya bir cezayın idame darbekirin eten ceza kirin yan bidahan sal cezan lwante birin yan jit şini sürgüne galo afsat sale idine besaku kurten darzandın ولا مرج بس يعني ام اذا برايدا راناكي يعني تعاملناكي اذا مرا حقيقيه تعاملناكي يعني مرا لي مزاد كي تشكي نخوش يعني çavaş tarafı bejim yani böyle ev camiye haber bedi yani Türkiye evet tam da güç bebi yani ama neyle haber bedi çavatı de em haber bedin derke televizyona ne yani camiye deve suje mi suje bebeje suje vijeran abeje ama deveji fi mirki tek hapsi ama Ahmet Türk vij belesebe ders aldayı o figen yüksek da zaten MHP dayı tişki boş yani dava tişki ortaya tüne ki yani akıl cezayı dedi hani be cezayı wanş der açık emjiki fahmekin yani ona göre emitişki bej ama cezayı matune bilerek de xafsi doza kobanê 4 sal devam kir cezal siyasetmedarê Kurd hat birîn siyasetmedarê wek Selahattin Demirtaş figen yüksek dağcı navda gelo un bengahavî cezayı çawa dibînin yani seride belli bu işe pişti bir yere 5 sal şunde doz hat vekirin dozeki siyasiye tamamıyla komploye لسر وی بنگه جزادان او جزای گردیگه دانه وان حوالا ام ناس ناکن
dilê me de ew hevalê me tertemiz in. Ji ber wî herkes jî zane îro ew kompas dawasî ye. Em wê kompas dawasî şermezar dikin û em wê biryara wan jî nas nakin. Yani her tim rêberên Kurdan, em bêjin pêşengên Kurdan bi cezayê giran re rûbirû dimînin. Ma gelo ev xêr e îdî? Yani ev ya dîrokya me xweteka me mere mêze bike tê fêm kirin. Berî Cumhuriyetê jî û Cumhuriyetê vir de çi qasa pêşengê Kurda hebûnin dawa doza Kurdî kiribin, dawa zimanê Kurdî kiribin. Ew muhaqqaq bi hawakî hatine derzandin. Ew jî netehemmula devleta Tirkî li hemberî Kurda û zimanê Kurdî û kurdewariyê ye. Ev doz jî naqede, ew ê dewam bike. Figen û Serheddîn û hevalê me didin tev jî dilê me de ew hey pîrozin. Ew çûn bi hezara ê wekî din ew ê vê dozê berdewam bikin. Pirsa dawî dixwazim bikim. Yani komara 100 sal pey xwe hişt, komara dewletê, komara Tirkiye ketin 100 sala em bêjin duyemîn newsa. 100 sala duyemîn mixabin bû cezakirina siyasetmedarê Kurd. Ev tê qebûl kirin? Elbette nayê qebûl kirin ama wextê gava komarek hebûna xwe li ser tunebûna gelekî ava bike û tamamê siyaseta xwe jî li wê gorê bide şopandin ew ya jî bi me pir ecêb nayê. Ew ê van tişta ne nihune me heta na daha cara me dîtiye û em ê hîn jî bibînin ama ev doz jî çi xwasa wan ew kirê li hemberî wî her xwasa xwe nûjen bike, her xwasa ew xwe mezin bike, her xwasa xwe firê bike, ew ê berdewam bike. Gelo ve cezakirina siyasetmedarên Kurd ku ji doza Kobaniyê hatin darzandin çawa dinirxînin? Ve tamamen siyasi bir yani siyasi cezayı her anki hukuki ilgayı petüneyi. Ondan sonra zaten kurman siyaseti kurmancada ki can seri kurradık seri vidatinin. Ondan sonra evyayı başka şey yani hukuki tişki tüneyi yani. Tamamen keyfi muamele. Yani hem dünya karşı dünyaya hem karşı ekonomiye her tiştira Selahaddin Demirtaş irogerine döndür dabiye. Yani siyasetmedarên Kurd vî cezayê heq dikin gelo? Kesinlikle nakin. Kesinlikle nakin. Zulümkari yani başka tişki tüneyi. Kurd 100 sal tên darzandin li mehkemên Tirkiye gelo ev îdî nebese? Valla evya em cizanın, ev cizanın yani dünya cizanı. Eki Kürt hakliye ama zulümkariye böylece. Peki ve çawa çebe ve çawa bimeşe ev mesela? Meşandın hava, çava bakın gene Selahaddin Başkan verdin. Kürt siyaseti peşe o veken. Ondan sonra demokrasi, reya demokrasiye da reya xu bigrin herin. Ne vekilini hem Türkiye ekonomiye vera. İro hali me nexweş malûme. Hem ji siyasetê re, hem ji adaletê re, hem ji hukukê re. Tişkî rastî tune ye yani. Adalet tünü, hak tünü, hukuk tünü, tiştek tünü çe heye ki? Ka hak, hukuk, adalet. Siyasi var, tamamen siyasi var. Peki yani hatta siyasetmedarê Kurd can û ruhê wan hebe gerek li girtîgehê em bêjin razên an jî rakevin cezayê xwe bikişînin. Elbette na, tabii ki na yani subu razine nahatini dünya or subu razine o zindana de o da hapsa de jiyana idam nakin ki yani subu çi va belli yani. Li gorî we kî vê biryara van cezayê da yani siyasetê da an jî bi rastî diyargiyê da. Yargı dibin baskıya diye, dibin baskıya devlet diye, dibin baskıya hükümet diye. Belli yani ki dikin belli yani şahıs belli. Bağlı yeki. Ev yakadık. Van siyasetmedara çıkır bu ku cezalı wan hat birîd? Bana tişkici nekirin. Tüm sorun ketine. Sadece alikariya kurmanca dikin, siyasete kurmanca dikin. Ev yayı jî kabul nakirine.
لوی جغرافیای قبول نکردن sorun evi. گلو ماقی و هر تم جزا کردن و حبس و زندان و سرگون و idam کردن به para کردن ما zaten via hemû bi zilmê nebû bi evê nebû karê bime zilme birê min zindanê zaten me davêjê zindanê bime karê me davêjê ewa îşkenca bime karin vananê başka karê çi bike bime براستی جی جزال سیاستمداری کرد هات بری یا لگلی کرد و لگلی کوبانی هات بری لگل کرد و لگل کوبانی تف ده هات برین اویال yani hemmu kurda hat برین اویال نل وان اوی کده آنا جزا اویادانه yani اویال me hemi hat برین yani via komploki permezim bu yani 100 سال جزال کرد هات برن ما گلو ایدی نبسه والله بس والله بس برای çavanda bes yani ev 100 sal cezal kede bere sabah çide bere yani Amerika kurt خدای تعالی وی زمانی دایمه تها وی زمانی می انکار کرد تها رب شورن انکار کرد چه فرقی هیه یا خدای تعالی وی زمانی دایمه به خبر داده برای خدای تعالی وی زمانی دایمه که تا زمانی انکار کرد تها خدای تعالی انکار کرد هیچ فرقی تونه او اما به کرماجی دو کلمه بو اخفن evet ببیجا تو کردی تا چما وی زمانی لو خدای دایمه از به خبر داده مثلا البته که خبر داده زمانی دایی که اب زمانی دایی که خبر داد از چه خبر انگلیسی خبر داد فرانسه خبر داد چه خبر داد که کنها دوزا کوبانی کود 108 سیاستمدار جد هاتن دارزاندن 18 حوجی گرتی بون چند حواتن بردان لی جزای صدان سالان لصلاحالدین دمیرتاش سیاستمداری وقت صلاحالدین دمیرتاش احمد ترک و لگلک سیاستمدارین دم بريون وی که چواد بین خنامیج دکم yanlışı gerek siyasetçivanı kurda hep ne buryana ceza ne buryana hani pır sistem kade yanlışı ve sistemi cem kabul nak. Gelo ev ceza çıka hukukine çıka be adalete pekatiye. Tav adalet dışıya hukuksuzluğu. Yani hukuki evkine yani ne biyen ne hukuk meselesi mesela hukuk biya gerek derhal derketana devre. Tamam. Yani damatül tarih dinleri tarih 100 salı David neri siyasetmedar Kürt her tematne darzandın darvekirin hapsa dane sürgün bune. Gelo وقتی که مروج دیرو که حتی وقت گره دست مروج چوا به یکی گره که بخوینه گره مرو قبول نکه مرو قبول نکه چی بیجم مرو قبول نکه و زوره yani او ما قبول نکن yani من ben biraz serdesti نگرم yani hem ben dest benim Kürtçi serdestiye ben destiye kabul نکن kinge be ederin serdesti جزال صلاحالدین دمیرتاش و فکر yüksek dağı siyasetmedarın Kürt hat biri. Onun bir cezayı çavadı binin galo. Bu cezayı zulüm yani başka teşkini ne? Zulüm kirin. Salahaddin çekiriye. Salahaddin key kuştiye. Teşkine kiriye. Yani bana aşkıra evka Erdoğan Efendi becer şu kaviye. Teşki keski ve gidine Türkiye'de kestine. Sadece Erdoğan'a becer şu kaviye. Yani tilbe evka kanuna çetke u kraslet. قانون تف دستی ویده کنو دریج دستی ویده به عوابه تمامه نابجه يعني سرعتنا جامعه چکریه مناز جه است که 700 هزار انسان رای دا که جبوی چند نو کرن ظلمه باشقه تشکینه و حتی کینگه وسا دوام که والله حتی که اواب نوبا سبصار بن حياكم هوا البيها بنرنا ما اوابن گره ام پيها بارن Cezal siyasetmedari vek Demirtaş u figen yüksek da hat birin. Henek hatin berdan rast e. Lep sadan sal cezal siyasetmedari Kürt hat birin. Un ve ceza birina anji ceza kirina siyasetmedari Kürt çava denirxini çava dibini. Dava bir Selahaddin dava ki siyasiye. Yani ne ku suçlara ne ku yani suçlu kiriye yani sistem zibar siyaseti ve cezayı da cezaki siyasiye yani. Yani dedi bir salan Serokomar Tayyip Erdoğan jindnav da gelek siyasetmedar Türk goten kujerin Yasin Brune ama Sürçe wan ev. Tişki avandan barat kirin. Ojve doze hat berat kirin. Ha, ojve da barat kirin ama doz ki siyasi belki siyasi bir siyasi bu yani. Peki ve hatta kinge ev dozen siyasi bir siyasi berdavam kin gori ve. Vallahi o yüzden desteği geldi gel kavaka bebeci basa ev çtana bir kadim. Keko doza kobani hatl darxistin qadiya cezal siyasetmedari Kürt hat birin un ve cezakına siyasetmedari Kürt çava dibinin.
ما تشابين يعني أوانا ما تند حسبين دبي إرادة ما قبول ناكن ملت وكيلية ملت وان دردخة وي ملتي قبول ناكن دبكي أو شاوي بي ملتي ما كشي ما حبسه أو نا باش خان تري حبسه ده أم قش حبس هذا يعني ما قش ما حسبينه حبس كرين حقوقين الجوري وجزاء كرين حقوقين حقوقاوي هي بنقهاوي هي كحقوق هي يرغي الشغله يا قانون الشغله نا Peki Darazi yargı Ligori ki kararı da Ligori'te? يا الجوري كي قرار الجورا اقتداري باش خشكيتونه Ve cevap ve yani ve ev ceza hatta kinge usa devam kılın hem beri siyaset medarı Kürt ve var ev ceza hatta kinge ve var beri. بدك بن اي ورا هذا بدنجي ورشد رجع اولي ذا وقت ما قبولنا كنا ورشد يعني قال ربنا نقول طيب هم كسي ناحس بينا او من شخصا وكيلي منا وتشكي منا شما هم عندهم demek ki هم بشكي ناحس بينا Yani gelo dama ku dve darzandın ambejin darzandına siyasetmedarı Kürt vakti ku yargılama wan çe dibe hemû siyaseta Türk dibe yek gelo hem beri siyaseta Kürt. Tabii var ya gişyek. Droja ka vakti ka Kürt bu Kürt tevde çıkad bin yek. Partiye de ne güçlü bin yek serserime kurdu. Dava Kobane seçar salat devam kırp qasi seçar salat devam dike. De انجام دا جزا لسیاست مداری کرد هات برین گلو چما اف جزای حقوق گران لسیاست مداری کرد تبرین افیا نحقی حقوقی بکو جزا لسیاست مداری کرد هات برین افیا جخورا گراندن وی 4 سالی گریان بزور و قانون دین گوتن چه kompas ha گوتن kompas هنا اوی ناوی پیوادانین جزادان افیا جزا کی سیاسیه نه جزا کی حقوقیه Yani tedbeci iktidar ve yargı daras kanun derkanu kurasledik. Jhora vi 4 sali bizor avi kelime behava danin o qalaftin serpişta siyaset mavana yoksa mesela Kobani vay le dervay Türkiye o iş tu o Suriye ile Afganistan'e o ceza lever le parlamenteri Kurda biriye yani evyaş kuda ev maddeş kuda hatiye. Gori zanate tahminate de şahsi siyaset medara da Kobaniş ne hatiye ceza kirin? Ya herçi guna bir Kürde eko destek da serjdan xta hatiye ceza kirin. Ne Kobani biteni. Eko de az Kürdüm. O destek da serjdan xwe de kesayet da van siyaset mavana da tev ceza kiriye. Yani embejin Şeyh Said hatta rojayro qasi 100 sal diroka cezakirina Kurdan rebere Kurda direj dibe. Bu ve çawadan erxin nama van sala da sadan siyasetmedarı Kurd rebere Kurd hatne cezakirin u sadan hazaran sal cezal wan hatne brin. Yani manaya ku devleta Türkiye ceza siyasetmedarı Kurd biraçiye ve dirokeda. Priku qalleşe priku khayine و نب خزانه نب حقوق خزانه نب عدالت خزانه وش خورا وان تشتا وان ببختیا دکه و مثلا کردا و ترکا و درزان وانا مثلا علویه هایا وان جوان تنه او دبین امی وانا مثلا جزا بکن ای بترسن و یا خود ای بمر داو ناقده داو دوز ناقده دوز بردوامه o siyaset mavan ola bir tek kuştunci tek girtinci dimreci yani kanne kuştun ne girtinci be emri xodeci dimre yani fakat doz naqade doz vay devrdayı merin heye kadandına viyatene na doza Kobani dava Kobani be encam bu ceza siyaset medarı Kurdistan had brin مستدام وان جزایان جزا کنه سیاست مداری کرد چواد بینی چواد خوینن او سیاسی قمپلویا یعنی تعلقه وی ولایتنا یا شی ما شستی یعنی تو ولای قوبانی ام لفراون اوان انسان ما کود کرن دلخوازیا بارش دکرن کجبونا خونه رجاندن و تشتی کرن داوی او کرن و قمپلوی کرن ما سیاست مداری ما خصنندر
ام يجي سرمزار دكن نهاجي بصدان صار هاتنا جزاكرين يعني عينا انا ام دكن كم تشبكن يعني جبويك واخافتنك يد متينجي كده داخو يعني يقدايه ما حقيقي 42 سال جزاير دميرتاج ببرن زام 6 سال جزاير كل في كان يكسك داخل ببرن اي والله سياسه دركي اقبو خو ملت دابو قبول كرن جبروي بيشويات قرتن ازفياد كارم ديش ومن في جزاير كل السياسات مدار كل هاتيه برين وقت جوانك كرد شواد بيني تبي ادم افيا سياسه اخ بارتيه كل سر قال كرد ماشينه سياسه مدار ما بيشدا ساعتين دميرتاج في كان يكسك داخ احمد ترك او تواينا تواهي جبركو نكمل سياسة تركيا يا كردستان تواهي غير عن سربادان قرتن و قبان جي بقوتناوي نا داغستن بمجالا قلي كرد بتاقوشنا قلي كرد داو سر بيجي هر دم جي لبش سياسة مداري غنى هر دم جي ام بشوانه این جزا ماز ونزاv çü o maz kabulünken insan hakları aykırı ya bu ne ama ay başlama ay kabulünken semayra nişma çizbiki gerek ki eylem zbiki o zav ceza zav grunu o maz kabulünken وين جزاكنا سياسة مدار كرد كش دعوة كوبان دهاتن دارزان شواد بينن ام şerbezar dikin ya tişki ne dürüstte yani Kobani halk lideri zulme da bu bine zulme da bu Kürdik halkı Kürtçe salaya bine ve zulme da dici mecburi yani vatak insanı kuşbune ve zulme denge o dernek demek ki pera onuru şereftine yani az bu sade hasbilim ve şerbezar dikin proses etkim yani tişki ne koşa yani 6 ساله سياسة مدار كردين جزاكرين قالوا شما تاني كرد في جزائي دبينين يعني Edemci insaniyeti yakın. Türk dediğin gönüle bakar. Yani dil mukabele dil. Ama birati kabul etkin tüm insana ne devcime verdin ne mekaydikin. Ne birati kabul etkin ne yani samiminin. Yani tüvit beji ev cezayı kutu birin dijminatiyal diji gele kurdu. Tabii. Dijminati ya bütün insaniyeti ortaya alan yani مردا میرا بکوچه مر چه سال جزا نخواه. بله تماشاوان هجا وقت حکومت اسپیک دا جیگوت ما ایرو جزاکنا سیاست مدار کرد خلکی آمده پرسی ام بیا وای گشتن داویا بنما خو حتی بنما کاتنه ببین نوا خیرو خوشیدا